numit kaya hapta kaya mamang de hoina prashna tor di shona ta ki bigi bakta manipur ki ban lehen bi de imung ki anai lehen bi de lamdam da krish irang lehen bi de sho ko thagat ta namde khalak matam da ishor se kyamu yamna magi nushi bi se chawra ko haina khan matam da ege thamai manung da nushi bi se yamna phaw ishor da nushi bi se ur ko matam da ngasi khoi ki tin ba hai bi se di advent christmas sunate Combined fellowship sunate, aku ki jat mari mga tim sunate. Krista ki mingda kadbiba phangkhra macha sing ishor macha sing. Sarvale bakta ishor bu thagat min nagadaba. Ishor ki thagat pigi isai longbanai kana sakadaba macha sing na. Sarvada sakadaba isai do hojik ti ge khoi thorang to minisi hai bigi damakta mayam su korok ni chai nausa. Ai ki jat hai bise thanamse, ai ki denomination hai bise thanamse. Program de yengba matamda banner da yengba matamda church commitment karashu thate zat commitment karashu ai thate celebration of love ai bene makhadi yeng hai por ge and abide that love ai bene nungshi besina kwai de ki mathak thole ko ai bene chari nokse ai gi zat na mamang da lakpa ai gi sagai na lakpa ai gi denomination na lakpa matai church da lakpa matamda ai khoi gi leiba phumung se yamna pikpa adubo nungshiba nadi there is no barriers, there is no fences. Nungshiba sina mathak thong da ba yade habi da makta ngasi se ina torpani ngasi ke program se yengbo orgadi khargi da makti ni kari na ngasi se go ekoi ke program se ngasi pum nga da losin da hai ne akai palete nungbu nungshi kre ba hai ngai blor mu su hai kai palete ko chaksar ga ngasai program se da continue mu ka tawai har su akai ba krisu lete ekoi ki Comrade Baptist Fellowship Game Village Bis ay na walang bane. Bis ay na hawag da ba ay na crush hawag bane mata sunu koy na ngakbigin ni have say haki taza bane. Adugi da magta ngasi program da ayaw ba makhay na koy na kambigin da badi ay koy gi ngasi gi worship facilitator ay na mabu stage da ay na kaurakter ngay da ngasi lang iba mayang da hay bibisigi program da ayaw bising se koy na loy na tawram tore have say haki taza bane. Adugi da magta matamang da ngay da magta Horen na kaya tuna lang di ba maning sa tuwang hangin asusulayan. Nakoy gi item next na hay por gidi prepare dum to bikros na. Asum ding laga sa prepare dum to bikro ay koy gi worship leader na. Hek tor pa matam da sat lak pa yan ngay gida magta. Adu gud na matam sa ko na maintain ko na tor pa da bane. Program da ayaw da bini su wangang ni miyang na rin bayay. Ngasidi kanasu wangang da bida isur gi mati pugunse. Eko ni isur gi say sakpada kung nazaboy sa matamda, isor ko buhay para pamatamda, isor ki matik mo kung siya ko na usay sila na usay. Adugat na magta program doon ko ni mingyaw de hepor gadi, minin akakta ay ngangi hay bise, ngang di ko sila na usay. Program da ayaw ko na akakta ngang suno, maram di mo ko'y bahana digi, ay ko nag-prepare daw ro, ay doon na numit kaya di mamang di ko na high crab na mentally mo hindi prepare daw rin. Maragta extempore speech nga nga pamatamda, full stop sa lirik na pamatamda, hay play pa niya. Adugat na magta miyikra na di, hai bisu khara khaliye aduna hai na pati ayayo hai zoro hai na ko shu hek bane aduge namada program da ayaw ba mi natta bo ergadi mi ekoi matam su khra piu ko hai ba ase kana su hai bi gno ekoi gi worship facilitator da su matam piu ko ne chi ma sa su i bi gno ngam su ngam bi gno adum lai se ishwar gi mati gun se ngasi ekoi gi marak ta ekoi uchi hai bi da mak ta se asigi sichi yengo orgadi almost 400 ki capacity ne whole chaw bi gi da mak ta mi yang ka man de hai bi gi wane asigi auditorium makha mathak makha sa bajana polak pamatam na 600 ne makha ge se pana bajana pamatam da 400 ne mapanti gi ga asiga puli ba yeng sure gati almost 450 ka sure krabna hol chawan bi ge da mat ko na khang bang bi hadi gi wane isai saka da bi sim na khang da amana ai koi isai bajana practice torak ter ko hai se hai bi ga tri nok sing microphone da ai koi ni isai saka da se machine ko hai so adu hai bi ga ai koi se practice to ngai matam leite adu hai bi ga laga isai khakta sakpio isai ki meaning bisu hai ngai darkar lete noi na gyan tai nage khon numai to koi ta ge hai na alak na te ishor bo thakat si hai na lak ne masi ke se koi ge diam na bebhar le bi ge tama ta soi bisu khar le e koi ge worship ki homiletics ala la khar le kai ni chu yani tening lem in chu ge hai bo bisu hai bi ge cheri na usi lao hazana isai sakpio ngarang han kun da khara chu bi ge lo khar thung adu su hai bi ge no masi ko yam hai gen mane ko masi ai ko in house is ri nong sing
khun gi min hai banate imphal ai khoi da lei mi sing city da lei mi sing standard isu kai maintain to har ga di yaroi da ba phi bam ya na lei seri nok ngasai gi ishwar da wangang mo hai bi ba mi hum du su minit tara hai bane tara ma hai banate sing nok minit tara hai ba se to tara ni to lepi gini hai se ha ki thajam mi sing nok asi ge program se hai loi hai ra ga kana su thok pi ya de asi di iseri na ge village da lei mi sing na si do pumpai ra ga jagoi sa ka da bane sabal lo ware hai ba matam da haksang se pangal lere tre hai ba matam da chak se ta na lo khoi chak da bane ayu ka si da na thawai gi chinja mayai hek yor pa matam da na cultural gi chinja atu hek lo ra ga haksang gi chinja ka item uhum ne adigi da ma ka wakhan thamoi munu haksang thawrang tawsi ekhoi gi thamoi munu da prarthana tawsi ngasi gi ekhoi gi worship facilitator, leader sunate, conductor sunate, moderator sunate, MC sunate. Foreign style de kan la sahabi kita makta worship facilitator in harap pada. Masa Mr. Amun amasong Mr. Jani nagi mo ki masanabi de leader library masih ke program kita makta nang lak tabi ya sahabi kita makta ay nagawar ka masa lak ne. Manusia wakan cang la ya kita makta ahan ba makta da ekhoi worship facilitator Miss S Christina Aimol do NST sa ina ko okay. Mayang haraw bi kubang matang bisa. Program ho badigi benediction pau samana karam na pugra opening prayer ho do na benediction diga ho garak magi kusita hai. Minit tara adu kuimal hai bor ke mana la aga oza minit tara he kra magi kusita hai. Magi khutta Reverend Boipu Serto ehak music se pisin kre ngaktan ishoda hai jesi prarthana ko. By sure ekhoi ge program aurge ngakin nungsiban ekhoi ko kubirak pani ngakin nungsiban ingtiam hui zingkar hui tina kan pastor ning ahongrin lung zria kai S Christina Aimol veni cholam hi kai ni kong pudrang ani zui tam ta pathian man pa o mayar ko veni 6 December 2015 hin kai ni ning phatso ta kan lailam le kan roya veni ko pathian ne anayot ve nuk zui hin celebration of love ti kan nai tor le kan roya hamlut mi rakip nan reng chunga Krista minga welcome kana tho hale veni program hi kan re kan lai murang ke ti tha chapung le kan roya hin akan iyang han celebration of love ti hi pathian sipa khela tho thainarang le kan roya lung sia da hale akhadik changa kan hongman sa celebration ani tun ko phatin 11 akan thani le ko kan hong so chui ta hang ngai kan lam tun ko praise and worship hi kai ni lamdang mai chapel ngai ni nanai penalty tun ko hap khade achang ino lamdang mai ngai mani program big na kan zingkar ka hoy Zingding ahoy, zingkar hoy, Lord ni asile, so misal moni, utso, ateno bagom, von zingkar ahoy het, pasot met komren, nurmuzo ino von het, lokana paten mapang somna, pahoy numok tizari, paten mapagom, paten na somna hindi nanti, hongro, kene. Nagina bunda thekna ho prakan ningai ta ho come with gladness shout for joy clap your hand O you nation use of traveling cymbals make a noise pathen song hallelujah itida namo he khomo naman don chu chak mandel mai pathen man pa phayen ka tino inoma mo namadu Hirlumpuma pathen mo naman panom narasamsam. Okay. Blessed assurance. Hiwa song sidhin. Ay nini to ingtuk on padome. No. Ay mo tong kom sigyo, chiru tong kom sigyo, kom tong kom sigyo. Nikhe nga pathen man pa me. Kau is hero. Say
Kanare Nangmalung Uha Paten in Ini Paten in Ka the King Ini Tuni Jayong Paten in Ka Runu Masawetu Bumi Paten na Maka Matangrani Paten Gira Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Nangkan Pa'u India Ram Sunga Manipur Ram Sunga Om Kini Phung Seng Hi Chongranai Kharetu Numpua Kipi Kupurunga Pura Nangnur Chunpua Kini Esoseng Katte Kuomu Makhaleluya Kupumi Nang Ramlin Rangka Nang extension of kingdom ka donda nang nape wa tunin mun chun ko thole toba nang sa le toba chun ko thi na rangkan bakari jumpa puro dia ko program pura betul se nang pura ke hong pe ko Nazareth Jesus Christ mi kini ini amen. Welcome Thona Chonghi Chitlezak Om Puke H Re Kupsiak Aimol Advisor Aimol Baptist Center Church in Fal Matena. Good afternoon to everyone. Ngasi isuma December ki date 6 2015. Nuai ma pung pamasida. Koi mayam ko isorna jabidana mapamasida koi tinhan biba. Semua matam tangan biru dalam tahan mana koi putih mak sini mai pasir sol thagat tadi aduna ai nang si ai ning si mai fet ai tan form no jadi ai bet ina patok sarake I extend my heartfelt greetings to one and all present here today for observing celebration of love 2015, a warm welcome to you all. We, the ABCCI family, is privileged and honored to host the first celebration of love, which is phenomenal because this is the first time that such a congregation of Aimol, Chiru, Koireng, and Kom community of Imphal based is happening after many years. This coming together of the four communities in unison is a remarkable one, as a lot of sentiments and belongingness is attached to it. Let us welcome together the birth of our Lord Jesus Christ with this celebration of love.
Words of greeting he Chitlezak Om Pu Barnabas Chiru, chaplain of Namdangmay Chapel Tena Ngaina Nay Kante. Aiga Boipu se MBC da marak thingai. Thingnaba kansida sumai tausira karigumba ozana so ekoi fellowship ka ekoi sumai na program machine sir kramai tausira kanda. Second thought later ka aida. Yes, I krabne. Abdi karigira haiga. Aigi fellowship su habdi serem koloni tarung dale yam nakpane ekhoi ga ngat punba means ekhoi ngat niti una do chairman secretary kari su loi na punba habdi amaha ngasi gi sunday su maha next sunday su mi do top ta ba hai batare adupu ekhoi na ex to para di ahanba para da khona para da khangani pentecost tu min da zati bi zati bipung kuding do pullare herga masa ki lon zaragasu adum phawnaba ngasi se ekhoi eina nawhona isi se yeng bakanda pa bakanda o sarga ki saktamak to niko hebse egonda phawrai ishorna sumaina luching bire haraga ngasi ki program se fulfill oi hanbiba ihanan bada ipa ishor ko thagat chamni ani subda ekhoi ki irak ta yawbire ba singma thawai busu ena thagat pani ngasai haibagumna ngasi program se lemnadi ishwar gi mangda khat thadu oi khap mangoi habise egi thajabane aduna tilai ba chini nausi abel ko ni rom da su chini nausi mayam phame makha da su khoi mayam le ngasi se chiru ne aimol ne koire ne kari jati gi jati ko na palag rasu chini nausi sargoda nang ei chi thahorade mahabu ei kon kana bu chi thahorade chit thabayade ishwar ki mingda ngasi se palon taw dabiyade ishwar ki nungsi se palon taw dabiyade haiba pandam asida koina sumaina sinjare haraga sumaina organizing committee koina sumaina sinjaba se egi fellowship sing busu sarukya hambi basi yam harause ishwar ki nungsi ba sibo harau boina wakhal oina ishamakna khonmakna egi hakchang si yaure haraga egi wakhal si yaure haraga sumaina ishwar ki nungsi base ei thagat chage haina lai ba chini nausi masai ina han hai krabadani hakchang gi oina lakpo ore ti kari so kana ba leiro adubu ekhoina thengna ga do ba chai kya matung dano kuren su ei thengna ba yai hayeng su nang thengna ba yai ekhoi hakchang si thanam ba matung da chakra ba matung da thengna ga do ba panda ba de ekhoi wakhal ta bi na re ga adum la ba bor ado ekhoi asidagi tho ga su tiara asidagi tho ga su adum na bor ado pumi na re ga no manatraga no mai koi pagi mamangda ishwar gi mamangda tin bakanda masu sure masu lakre epse kasila eba mukung kuting mak sikana su chitra ya roi chithaganu se habis wahe se thamjaraga sumaina tensin jage krista ki mingdam ya busam izar thank you Chuan khat ngai na nei rekanti aba ko Mr. Renkup Ril go Aimol tena nungse ta only by the power of your name. I stay in this place, in the glory of